Balaídos asistiu no sábado santo a procesión da confraría dos enfadados, Celerino como estandarte polos cambios e Eusebio como penitente polas súas decisións. Es un partido que se nos ha ido y está claro que yo tengo mi parte de responsabilidad, que seguro que es una parte importante y la asumo. Os de Eusebio non aproveitaron ni que o penúltimo clasificado, Real Unión, quedara con 10 no minuto 63. Con todo a prol, o xogo do Celta foi demasiado previsible en ataque. Limitouse os lanzamentos de Trasorras. E unha desacertada decisión arbitral invalidou a única xogada de combinación en ataque. López Garay non estaba en fora de xogo cando Papadopoulos xa se preparaba para empurrar. No que se atinou o árbitro foi na acción clave do encontro, a 10 minutos pro final, penalti e expulsión de Hugo Mallo. Yo creo que el delantero lo hace bien. En cuanto nota mi presencia, pues me busca y se deja caer. Y bueno, sí, es penalti. Falcón desta vez non puido exercer de salvador, marcou Eneco Romo. Un gol con efecto lavazada que pon o Celta de novo mirando para baixo. Trasorras, que tivo empate nun lanzamento pau, consagrará a próxima xornada por acumulación de cartóns. Vaya via crucis, hai días, debeu pensar Eusebio que é mellor non sair da casa.